Ikaze kuri channel ya Rwanda News. Kuri uyu munsi ingabo z'u Rwanda RDF na polisi y'u Rwanda RNP bitabiriye inama ya Loni ku bikoresho by'ingabo n'abapolisi n'iyoroke. Itsinda rigizwe n'abasirikare n'abapolisi batandatu bo mu ngabo z'u Rwanda RDF no muri polisi y'u Rwanda RNP riri ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye giherereye n'iyoroke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ryitabiriye inama mpuzamahanga yiswe Contain on Equipment Working Group ya 2026. Iyi nama iba buri myaka ine, ikaba ihuza ibihugu bitanga ingabo n'abapolisi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ku isi n'ubuyobozi bukuru bwa Loni. Bakaba baganira ku bibazo bijyanye n'ibikoresho bikoreshwa mu kazi n'imikorere ibikorwa bya Loni mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ku isi. Iyi nama igenzura kandi ikanavugurura COE Manual igena uko ibikoresho by'ingabo n'abapolisi bitangwa, uko byitabwaho ndetse n'ingano y'indishyi zihabwa ibihugu byohereje ingabo n'abapolisi, harimo n'indishyi zihabwa abakozi n'ibikoresho. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye inama mu ntangiriro ryayo, umujyanama wa Leta y'u Rwanda mu by'ingabo mu mutekano muri Loni Colonel Deo Mutabazi yavuze ko iyi nama ya COE ya 2026 ibaye mu gihe ibikorwa byo kubungabunga amahoro bya Loni biri mu bihe bigoye. Yagaragaje ko ikibazo gikomeye cy'amikoro kiri guhungabanya cyane iyo mirimo, bituma hagabanuka umubare w'abakozi n'ibikoresho byoherezwa mu butumwa, bikongera no kutamenya neza ejo hazaza y'ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi. Colonel Mutabazi yashimangiye ko hakenewe ibiganiro byimbitse n'imyanzuro ifatika kugira ngo ibikorwa bya Loni bikomeze kugenda neza, kandi ibihugu bitanga ingabo n'abapolisi bikomeze kugira icyizere n'inyungu mu gutanga umusaruro wabyo mu kubungabunga amahoro ku isi. U Rwanda rukomeje kuba kimwe mu bihugu bitanga ingabo n'abapolisi benshi mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro ku isi, kandi rugakomeza kugira uruhare rugaragara mu biganiro bigamije guteza imbere no kunoza imikorere y'izo nzego ndetse n'inshingano zarwo mu kubungabunga amahoro ku isi. Njye umvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Wakora subscribe, ukore like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.